Nitwakena muthenya umuthi ni kureherwo huduma ino ya certificate na birth certificate cioka hakuhi tondu turathia kuraihu njira itu ndikorwo njega muno na koguo niturathinaga na most aria akuru andu atumia aria akuru magakona thina muno tondu thabari yo ni ndaihu. Umanie ngukite ni undu wa HELB ambao pitalithiru ni ndagire kufaulu ni undu wa kwaga kindu gitagwo kitambulisho kia mwana no riu ndagika ino ni ndaerekezo na nderwo ni ngutaithika na njira yagirire. Huduma mashinani kana hona podapoeni huduma mashinani ni mubango uria ndironie ni mwega wa gutethereria aikari ya Embu County nigetha mavote gutetheka kuma na motungata ma thirikari bakuve nao na koguo twathamithia Huduma Center kuria mwena wa Embu twamireta mashinani mwena wa Makima mwena wa Mwea sub county pia nigetha andu aria matai na birth certificate kana aria matai na death certificate kana kivande kana nginya certificate of good conduct kana huduma wa yothe kana services wa cionthe cia thirikari twaireta na guku mashinani tondu kuma guku mwena wa Makima kuthie Embu ni ngarama nene muno ya kuthie na gucoka kuma Mwea sub county kuthie Embu ni ngarama nene muno ya tigiti na guthie na mbeca koguo no na kuvitukira ofisi ya Mama County tugwatanirite na area MCA wa Makima na wa Mwea sub county